20 minutes Setswana. Bied aan. Goeiedag, Aboetie. Goeiedag, Ousie. Dumela Ousie. Dumela, Boetie. Sê hallo vir die kinders. Dumela Ngwana. Wat leer ons vandag? Ja, sepetleleng. Ons leer hoe om te sê ek gaan in Sesotho. Ousie, hoe sê 'n mens ek gaan hospitaal toe? Kaya sipetleling. Sipetleling. Okay, stop vir 'n sekond. Laat ek vinnig verduidelik. Die keja beteken ek gaan. Sepetlele word sepetleleng omdat ons sê ek gaan hospitaal toe. Kyk gou na hierdie voorbeeld. Abuti, hoe sê ons ek gaan winkel toe? Keyak lebenkeleng. En hoe sê 'n mens ek gaan skool toe? Kaya sekolong. Dis maklik. En hoe sê ons ek gaan kerk toe? Keyak kerekeng. Nou hoe sê ons ek gaan na die huis toe? Kaya ngong. So sepetlele word sepetleleng Sipetleling. en lebenkele word lebenkeleng. Sekolo word sekolong en kereke word kerekeng. En huntlo word huntlong. Dis maklik, né? Nee? En nou kan jy sê ek gaan iewers heen in Sesotho. Salangle. Samandle. Sien julle volgende keer.